इमेज पादो मियंग ताबिरिबा सिंबु आहान मक्तदा बिनिता ताराम नोक्सा बगलोयना खुरुमजरी हौजिक पादो मसिगी मरोय पाउ पिजरी मरी सुबा कक्सिंग बुक फेयर 2020 ngasi hudokre ILP da yelhomi kananabagi wafam yawi hairabadi wafang nasi haina MLA Joy Kishan haikre loyana illegal encroachers sing ain gi mateng lawraga takthok lagani haina Forest Minister T.S. Syamkumar na phongdokre hojik mapungoy palobirasi Library and Information Center Kaksing na Eastern Agency Imphal ga khusam na duna sinduna Mari Suba Kaksing Book Fair 2020 ngasidagi Kaksing District ki Kaksing Phoksupa Lekai da leiba center sigi sanglenda hodokre Reading My Passion haiba theme da ngasidagi hoduna tha sigi tang mapan phawa thagadoriba book fair asigi ngasi hodopagi thoramadu da Naurem Sanjay Kumar Chairperson Kaksing Municipal Council Kaksing na athaiba mitung amadi Dr. N. Giridhari Rims Amadi Jennings ki Chief Librarian Oirambadagi Pothakrabana Thoram Mapu oina saruk yaki Athoiba mitung oikiba Naurem Sanjay Kumar Chairperson Kaksing Municipal Council na hai Mahiroi singda mahimasing lamda manglomda purakpada lairik haiba asi yamna maru oi Mahiroi singna nomagi pung anidagi ahum phawbagi changda sang naina lairik pabagi hainabi thamgadabani Mahiroi singna book fair asidagi apha phaba lairik sing leigadabani amasung पागदबनी मदुना तुंगी पुंसिदा माय पाकनबगी लंबी अमा ओइदनी हाइना फोंदोखी नुमित निपानी सुपना थगदौरिबा कक्सिंग बुक फेयर सिगी सरो अमा ओइना तोंगान तोंगांबा नुमित सिंगदा तोंगान तोंगां मियोय सिंगना मॉडरेटर ओइदुना साइंस स्पेशल प्रोग्राम स्पेशल लीगल डिस्कशन literary session including poem reading presentation of prizes for state level competitive examination painting competition loyana lesson and write competition sing pangthokani book fair manungda mahiroi singi damak lairik sing chada tara taduna phangangani hairi kuli loksing wageda ba kya loksing ya ba ya mamal ya ba atigum laba male masigi ai usingna fazat ba pauta kya simba ya ba lairik sing phangibani paramaduna masigi mahiroi singna library asida lakudi helabi do thamsi aduga reading habits leina bidamata bigonasi Manipur state asigi nongsup thong oiriba Jiribam district asigi foreigner check post ta ngarang dagi Manipur state pumbagi oina satnaba horiba inner line permit system ILPS asigi ILP counter office ama Jiribam gi DC Mayang Lambam Rajkumar IAS SP Jiribam Moirangthia movie MPS amadi tongan tongan ba CSO sing amadi women organization sing yauna hangdokre ngarang ILPS office hangdopagi tharam aduga marilena DC Jiribam Mayang Lambam Rajkumar IAS na phangdokhibada haukiba sahi lisingani taram panasida Government of India na Manipur gi damakta kudolama Honorable Chief Minister N Biren gi lusing makhada inner line permit system ILPS Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 gi makhada purakre guideline asi 31st December 2019 da Manipur gi gazetted phonglo matungda chatnaba hobani hairiba guideline asi DC office SP office amadi marilinaba authorities singna follow tawduna ngakna chatnaba amadi ILP system asi spirit pandamadu yongnaba thawai hakchang yauna hona jagani haiki makna makhata na haiki Jiribam district asida changlakpa tourist visitor amadi business person sing amadi Manipur da changlaliba miyoi singda harassment pidaba yamna facilitate tawbiba environment ama pire hairaga ILP system asina aikoina pamriba protection adu purakpa ngamnaba guideline asigi makhada hona jagani haiki adubu Manipur state asigi nongsupthong western gate asi sanaba haiduna English na example maudram pangi December ki tang kunda matam adugi Manipur ki chief minister oiramba haujikna laikhidraba W Nipamasa Singhana Jiribangi western gate sanana bagi damau urep uyung yung biramki urep uyung yung duna lairabasu ngasi phawba sabidana lairiba sida Jiribangi miyamna pendana lairiba sida
हौजिक पालिबा बीजेपी गवर्नमेंट की सीएम ना जिरीबाम दा लाकलंबा दुदा अथुबा मतमदा वेस्टर्न गेट साबा लोइरगनी हाइरंबा दुगी मतुंगदा ममांग सही जुलाई कुलुमदोइदा मफम फाउबा खनबा लोइख्रबसु ngasi फाउबा साबा हौदना लेरिबा सिदा जिरी प्रजा सिंगदी पेनद्रे हाइरी हिराम असिगी मतंगदा इमेज टीवी की जिरी पाउमी जोनिता आरामबमदगी पाउदम अमा तामिनसी असम का यूनियन नरबा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की वेस्टर्न गेट अमा सागनी हाइदुना मतम अमगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डब्ल्यू निपा मचा सिंगना 1999 की दिसंबर टांग कुंदा फाउंडेशन स्टोन अमा यूनियन की अदुबु मतम कुइना सेम साबिदबा मतुंगदा हुजिक मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओरिबा एन बीरेन सिंह ना जिरीबाम दा सारगनी हाइदुना हजबा पिरमकी अदुबा हाइरिबो वेस्टर्न गेट असि साबिदबा असिना जिरीबाम अमदी मणिपुर की मयामदा पेंदबो ओरिबा पाउदम जरीबी जिरीबाम दबी इमेज तमिगी तमक जोनिता आरामबा अमरोमदा इंडोमेमा बॉर्डर टाउन मोरेदा इनर लाइन परमिट काउंटर अनि टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपीटीएस विक्रमजीत अमदी एसडीओ इरेंगबम दिनेश कुमार अनिना हांगदोखरे काउंटर सिंह अदु इंडोमेमा फ्रांसिक गेट नंबर 2 अमदी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट मोरेदा हांगदोखिबनी ngarang ahanbo hangdokpa numita temporary inner line permit mioi mangada isu tauki counter hangdokpaga marilena technopal district ki SPTS Bikramjit na phangdokhibada Manipur Home Department na ngarang phongkiba Manipur inner line permit system ki guideline ki makhada ngarang Manipur da sangthok jangsin tawri mafam kya da inner line permit counter hangdokpaga marilena moreda su counter ani hangdokhibani ILP guidelines ki matung ina हाइरिबा काउंटर सिंह असिदा निमित 15 की ओइबा टेम्पररी इनर लाइन परमिट इशू तौगनी हाइना फोंदोखी थांगमैबन केंद्र की एमएलए केएस जोयकिशन हाइख्रे आईएलपी सना हंगदोरिबा सिगी सना पथापता येलोमी कन्नबगी वाफा मत याउदे करिगुंबा सरकार ने यावी हाइरबदी पब्लिक प्लेटफॉर्म दा हये नुंथिल पुंग अहुम फावगी मनुंगदा वाफंगनसी वाफम सिंह असि थांगमैबन दा लेबा एमएलए की युमदा पाउमिसिंग उनबदा जोयकिशन ना फोंदोखिबनी एमएलए ना मखा तारादुना मणिपुर सरकार ना हुजिक फोंगलिबा आईएलपी की सेफोंग असि मिटॉप सिंह फोंगना संगलकप याबगी ओइथोकपो ओइना थोकदोरी बेस एयर याउदबगा लोयना सेंट्रल सर्विस पैरामिलिटरी फोर्स संगबदा अथेंगबा लैतबना आईएलपी लैत्रबसु संगबा यागनी हाइबसि खंथनिंगाई ओइ इंडिया दा लैरिबा पैरामिलिटरी सिंह लोयना इमुंग मनुंग सिंह संगलकप यागदोरिब्रा मणिपुर सरकार ना आईएलपी की गेजेट फोंगद्रिंगैदा बीजेपी की सेक्रेटरी राम माधवदा आईएलपी पास पीखिबा याब्रा करिगुंबा पास पिरकलिबा अंडर सेक्रेटरी सस्पेंड तौरैद्रब्रा आईएलपी मतंगदा असेंबली मिफम फमदुना खनगदबनी नत्रगा प्राइवेट टीवी चैनल अमदा लेंगा की मियोय अमगा ओपन डिबेट तौनगदबनी हौजिक सेमलिबा आईएलपी की रूल असिदी भारत की मसिंग यामरा मियोय सिंग संगबदा अथिंगबा लैतबा येलोमी सिंग मुतखिबा याबगे अकीबा लै हाइनसु जोयकिशनना पाउमी सिंगदा फोंदोखी ILP की लाइब गेजेट से मणिपुर मैम अपाब नते मसीना मणिपुर मैम की येलोमी कनबद करिबत मतेंग पानिंगा लेते है से आइगा एनीवेयर हयेंबो मनुंगा सुम सोंदर लेबिनो हयेंबो मनुंगा हाइरत्रगति मदु चेले लौरे अदुने एनी जगह अखोइन एमएलए की जगह ख्वाई चाबा मियाम खनसी आइबा असेंबली हाउस डिस्कशन तौदुबा याद्रबनिना एनी मफम मतम मदा आइना गा अखोई डिबेट तौबा वाई सीना निंदा हाइजरो आइगा वाफंगनबगी तांजा अमा पिबियो हाइदना आइना मणिपुर मियाम ने येलोमी कन्नबा तांदुना लालिबा आईएलपी चना हलकपदा जेसीआईएलपीएस अंतरामनो ओई अदुबो मणिपुर गवर्नमेंट फोंगलिबा गेजे असिदी मयाक याउद्रबा एक अमगी मोंगनी हाइना जेसीआईएलपीएस की कन्वेनर वाईके दिरेन ना फोंदोखरे ngasi जेसीआईएलपीएस की ऑफिस ता पांगथोखिबा पाउगी मफमदा मागना हाई आईएलपी चना हलकपासी मियाम अंतरामनो ओई तौबतबो मणिपुर गवर्नमेंट की चीफ सेक्रेटरी ना ममांग सही दिसंबर 13 दा फोंकिबा गेजेट नोटिफिकेशन अदुदा बेंगल फ्रंटियर रेगुलेशन की मरोय मसाक संग याउद्रे अमसुंग लमदमस्ता एक असि सना हनबदा तंगाई फदना याउगदबा पॉइंट अनि कांथोखरे गेजेट अदुदा येलोमी नेटिव पीपल हाइबसी कनाबुनो करंबा मियोइबो येलोमी ओइगनी हाइबसु याउदे अदुगा अखोई लमदमसगी लैंड प्रोटेक्ट तौनो वाफमसु याउद्रे असिगुंबा मरु ओइबा वाफम कया असि हुंदोकलंबदा नतना मनुंगदा असोइबा खरसु याउरी मरमदुना गेजेट अदु रेक्टिफाई तौगदबनी अदुगा ममांगदगी जेसीआईएलपीएस ना आईएलपी चटनबा मतमदा 1950 बेस ईयर ओइगदबनी हाइबा वाफम अदुसु पंदबना मसी यामना मयाक याउद्रबा एक अमनी हाइना लौवी हाइखी
Amaromda Manipurda ILP Satnarabana Manipurda Sangsilakpa Mitopsingda permit pibagi thabak sathari Masida thamning wafamdi ILP gi permit pigadoriba na local adugi documents adu kupna yengba amadi digitalize tawduna system ama naina satna halaga permit pibiu loyana mamangda ILP satna dringaida lamdamasta permit paidan leiriba na local sing asidasu thidok laga permit pahanbiu masiga marilena JCLPS na January tha phawagi manungda hana permit paidana leiriba miyoi sing adu permit painaba matam piri February thadagidi lamdamasigi tongan famsina leiriba na local sing ILP permit paibra paidabra haiba khangdoknaba survey torgani maduda ILP permit paidan leiramba na local sing mathakta ek asigi matungina logi mateng loduna sabsaba thabak lokhatnaba taksingani haiki soy dane yawgudaba pot amakak yawrokta baibase aikoi JCLP gi maikaidagi nungaijadaba amasung masi mapung phadaba adumlaba guideline amani haina aikoi laujai maramaduna thubada Manipur government gi maikaidagi Manipur miyam gi wafam amasung JCLP na thamjari wafam si rethink tobirkanda khanbirakanda athubada aikoi Manipur gi indigenous people natraga native people na kanano beziar na kaya sok kaya do oigadagi haibasi chap chana lepakanda masi nauna rectify torba gazette notification ama athubada thokpi gadabani haiba wafam sima JCLP gi maikaidagi thamjage Forest Minister Tia Syang Kumar Haikre India government ki Forest Survey of India na puthokpa Indian State Forest Record ta state asigi oina square kilometer chamri maudra pangi forest land mangle hairibasi English ngita taruk terki survey report ni CM amadi revenue minister tanaraga satliba tha asigi manungda illegal encroachers singi court ki mateng lauraga takthoklagani haina ngasi minister ki quarter da pangthokpa pawgin phamda minister Syang Kumar na phongdokre makna hai States da forest area mangslak libasi development work Impal Haplong lambi kakpa train lambi semba PMGSY gi lambi semba poppy plantation kaya tawba madi lamai thaba singda timber karba tawba kaya asna maroiba maramni adugi sumathakta tampakta laiba sing matang kaya mangdagi thugaiduna patata sinba department of umang kanaba honarabasu manang hanjima mpham department ki miyoi changbada athingba piba kaya yaubadagi khudong chadawa mayok ne masung Miyam puna umang kanana bahona si haiki. Reserve forest lagi jaga langon lagi mayam. Tugai pun tak takatana. Adabu oneban kota kes toko lakpa. Pata piram daida revenue department na officer sim na reku pinda sa lakanda. Ar pata pitu si kalam jaga da lian record no pata si. Piram magadi ngasi oprim thu omoy. Adana lagi mayam si langon na tariba nagasing tariba. Adi Manipur ga tai sing da ngasi lagi mayam si pata loy na sing da pata pilam. Sing da pata ta si koi yasu yadi. Forest department ki client su yaudi. Department da client to pata. Adum mayam si koi eviction to bakanda koi na nampun oneban court ki athing balak magi mi bani na ime rani na. Khomdon Education Blooming Institute KB Sarangpatta Atal Tinkering Laboratory ama ngarang Manipur lenga ki Education Minister na hongdokre Niti Aayog National Institution for Transforming India gi makhada Atal Innovation Mission AIM na Bharat Pumbada leiriba mahiroi singbu innovative amadi entrepreneurs ki lamda hena phagatpa ngamna ba paikhalakpa khongthang ama oina ngarang KB da Atal Tinkering Lab ATL hangdokpagi thoramda Education Minister T.S. Radheshyam KBG founder KSS Khomdon Singh, Additional District Magistrate Thobal L. Radhakanta Jet EO John 3 Thobal Arambam Anil Kumar, Upadyaksha Thobal T. Nungshi Singh Amadi, Robotech Private Limited Manipur Business Development Manager Karam Asni Kantana Mathang Sitna, Athabe Mitunglen Thoramapu Amadi Akana Mitunglen Singh Oina Saruk Yaki. Wabagai Kendra Manung Channel Laiba Mantak Village ki Ahal Singda United Development Committee Wabagai Assembly Constituency UDC WAC Nangarang Anoba Sahi Kudol Oina Blanket Kudol Tongkre Mantak Village Community Hall da Pangthokpa Anoba Sahi Kudol Tamba Duga Marina Bawarol Paumising the Pibada UDC WAC Convener Muhammad Riazuddin Aribam na Hai Anoba Sahi Asna Lakpada Lamdamasida Tangdu Laitaba Jati Bijati ki Wakal Thadonaduna Amana amagi mateng pangnaduna chakhot maikaida yang satpa ngambo oirasanu haina ahal singda kuldol tamjaraga mangal asibat nijabani anoba sahiga mailena ahal singda blanket kudol tamjabagi maramdi ningtham thagi ayingba asi blanket asisinaraga khangba ngamjana bamadi hakchang phana leina bagi damaktani haiki Mantak Village ki Chief M Kulchan Komna phongdorakpada khuna sida anoba sahiga mari leinana
ngasina ahanba oina pukchen sauna kudol tambirakpa sina ahanbani yamna nungaijai haiba wafamsing thamlakhi kudol tambaduda hayal hangun GP gi pradhan Muhammad Sikandar Ali social worker Habibur Rahman social worker Wangjam Syamjai social worker Muhammad Abdul Samad social worker Muhammad Sakir Ahmad social worker Muhammad Abdul Salam social worker Muhammad Yahya Khan social worker Dr. Muhammad Abdul Alif social worker Muhammad Islamuddin amadi social worker Muhammad Tafsir Su saruk yaki Anoba sahi lakpagai royana hero kendra da lairiba miyam punamak mayai ka bachinjak tagi lapna leiduna masa mau phaba tinjang kaijang daba kendra ma oina leirasi haibagi paujel royana ngarang kendra sigi MLA soiriba Manipur lenga ki education labor employment minister Dr. Thokchom Radheshyam na lusinglaga miyam na lamjen sen kre Prime Minister Narendra Modi gi Fit India movement gi saruk ama oina BJP hero mandal na silaga pangthoki balamje adu hero kendra gi manung chanba lorembam singlaktagi nongpok sekmai gi nesa ground phawba sen ki lamje aduna nesa ground da thunglaba matung miyam na yoga gi oiba masana singsu sanaki lamjel aduda saruk yaduna minister Radheshyam na hai ikai khumnajaraba India gi Prime Minister Narendra Modi gi Fit India movement pu sagochabo oina hero kendra gi miyam punamak mayai kaba sinjak tagi lapna leiduna masama u phana leirasi haibagi pandamda lamjel asi sinjabani aikoi isa phatana kunai ama masama u phanaba hotnaba ngamloi chakhot tharangi thabak paikhatpa ngamloi aduna iha hana isa haksang phana lei hanbatai amaromda anoba sahi asidagi hero kendrasna mangjil tharaga mayai kaba sinjak tagi lapna leirasi haiba paujal pibo oina lamjel asi pangthokpani haiba wafamsu minister na thamki नुंसीनबा जात बिजात खाइदबा पार्टी खाइदबा कांग्रेस बीजेपी सीपीआई आइबा खाइदबा सब मानब खुनाय अमगा अमगा नुंसीनना याम फजन शांति ओइना लैबा अदुमा खुनाय अमा ओयनमदा ईश्वरना मतेंग पांगविसनु अदु मयाम पुनोंगना कोई शांति लैबा अफबा हैरो केंद्र की समाज अमा सेमदा सरुक हानगी याबिबा अदुरै खरेनि याबिरगा मणिपुर ख्वाइदगी फबा केंद्र अमा ओयलसी Myanmar gi Namphalong market ta makhut sanglubagi maralda Myanmar army na phaduna Myanmar gi Kale jail da chahi aniga tha tara rom leuraba India macha ama jail gi matam loibadagi ngasi India da khusina rakre ngasi Indo-Myanmar Friendship Bridge maya da leiba Myanmar gi immigration office ta pangthokpa khusina bagi tharamadida India gi maikai dagi more gi immigration osi Navakumar more police aduga Myanmar gi oina Myanmar gi immigration officer Ong Chien Shu na saruk yaki India da khusina rakraba India masadudi Mr. Boypu Chaini Pumari apokpagi ming lekhidraba Puma More Ward number 9 dagini hairi Khungangi sakhot thorang kayada mateng pangbang amanaba Thawbal amadi Charangpat mamang lekai gi naha oiriba singna punsinduna semkiba Manipur imagi changdamna pham oiba nacha sing Maizon gi Teresuba Foundation degi thoram ngarang Charangpat mamang lekai polo ground da pangthokre Thoramaduda Wangkheng Kendra gi MLA ke Megasandra Charangpa Jila Parishad member PIS Heramani social worker ke Jiban ke Baleshwar amadi KS Premnath na athabe mithung sing oina saruk yaki Tharungi saru amo oina Maizona Thobal Wangbal da leiba all as home gi ahloiraba ahal kuntret yauna punna ahloiraba miyoi chani yangkhaida kudol posting tamki athabe mithung horam piraduna MLA na ahloiraba amadi sotharaba kayabu tengbang bagidama Maizon bu apel mapongdoki loyana MLA na hai lakliba Mars tha phawbagi manungda MLA local area development fund dagi lupa lakh kuntra kaithokna Charangpat khul manung phawduna chatliba arong turel gi khongbal samjinba hauragani miyamna su mateng pangbiyu phongdoki Yungkhaibam Athletic Development Association Yadana Anoba Sahi Lisingani Kunna Lakpada Manipur gi miyam da yafa paujal pirakli Anoba Sahina lakpa sida sakhotpa ingtappa tinjang kaijang daba drug free oiba Khetrigao ama semlasi loyana haukiba sahi lisingani taram pana thokiba nungai taba thawda wathoksing amohana thoktanaba afaba wakhalon amadi anoba sa amagloyana chakhotpa Manipur ima amadi Khetrigao amagi damak asetpa khongpham da lepminarasi haina Yada Club na appeal tarakli India gi ahanba mi tongduna space da paigadaba mission gi dama Indian Air Force ki pilot mari khangat kre mission se lisingani kunithoi gi sahi tangkhai salakpada pakakani haina
Indian Space Research Organization ISRO की चीफ के सिवन ना फोंदोखरे पायलट सिंह अदु इंडिया अमसुंग रशिया दा मेडिकल टेस्ट तौखरे ट्रेनिंग सु रशिया दा तौगदौरी हाइरी पायलट मरी अदु खतन मसा मऊ फबा मतिक चाबा ते पायलट मयामसु लिस्ट सेमले करिगुंबा टॉप मरी अदुदगी प्रॉब्लम लाक्लबसु महुत सिन्नबा रेडी दा लेरे हाइनसु सिवन ना फोंदोखी अदुमोइनमक मखोगी ममिंग दे हाइदोखिदे अनमैन गंगायन मिशन ना सही असि लोइसलकपदा नत्रगा मथंग सही होगलकपदा थागतनबा थौरांग तौरी हाइकी चंद्रयान 3 की मतंगदा इसरो की चिप ना हाइकिबदा एक्जिस्टिंग ऑर्बिटर अदु सिनगनी लोयना अनौबा लॉन्च साइट अमा खंदोकले हाइकी रशिया यूएसए अमसुंग चाइना की मतुंगदा थागी लेमाइदा मिशन थागतपा मरी सुबलेबाक इंडिया ना ओइनबा कन्ना होटनरी हाइकी लीजेंडरी पोएट फाइज अहमद फाइज की पोएम हम देखेंगे हाइरिबादु हिंदू की सेंटिमेंट सोनब्रा हाइबगी वाफम खननबा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुरना पैनल अमा सेमकिबादु सीनियर लिरिसिस्ट जावेद अख्तारना नोकनिंगाइनी हाइना फोंदोखरे अख्तारना हाइकिबदा फाइज अहमद फाइजबु एंटी हिंदू ओइना लौबदी अंगकपा मदी नोकनिंगाइ ओइबा वाफमनी पाकिस्तान की हानगी प्रेसिडेंट मोहम्मद जिया उल हक ना पानबा पाकिस्तान गवर्नमेंट के मायोक्ता फाइजना हम देखेंगे हाइबा पोइम अदु इकिबनी माकी पुंसी तंखाय अमदी पाकिस्तान की वांगमदा लेनखी पाकिस्तान ददी एंटी पाकिस्तानी हाई जबेद मखाताना हाइकिबदा फाइसना इकिबा गुंजेगा अन अल हक का नरा हाइबगी अर्थदी अहम ब्रह्मा हाइबनी हाइरिबासी इस्लामिक की वखलोन नते दिसंबर 13 महिरोई खरना पीसफुल मार्च अमा सिटीजनशिप एमएमए एक्ट की मायोक्ता चखरबगी मतुंगदा फाइस की वफम असी लाखिबनी हाइरी हुजियारोइबदा मरोय पामकना थमजरी मरी सुबा कक्सिंग बुक फेयर 2020 ngasi hudokre ILP da yelhomi kananabagi wafam yawi hairabadi wafam nasi haina MLA Joy Kishan na haikre loyana illegal encroachers sing ain gi mateng lawraga takthok haina forest minister TS Syamkumar na phongdokre ngasi gidi image paudam pijaba matang ngasi loisinjare miyeng tabiri basingbu kurumjari